awashiriza ndana tuika wanga mdulungao ya makatanu anzini mdulungao haruma radio wajaunu arudungao haruma e journal da Facebook hanyo nspia to sana salamu juhanyo ritauza e makatinanu wayo awakaya leo mwezi 6 Julieti mwazuizi 2022 ikao ngefanyao maharbaini na mfukare na ngwekumo ya renge istiklali hayo rijeri halisimbabi wazima ulawana ni namna sherehi ya bina uskole wenu erli lonise nusu ya masiktifikao rahisi holiho nusu ya madhamana hawa jihasi ukoma dhamana waunu au laku katujar mefete baila tia hao labda watukufu wa Komor hamara saya wa jibu ya opposition baisha wafumato kwa icheza ani okwa ile wakawala warongoziwa wandu wanu ngo harmoza rezo ngo ambao ngo amilikiwe Komor ngo na majoritaire me Komor wa Komor ngo ishili yao wa Komor jao ruono juzi Yusuf Muhammad bana honkazi dhamana ya siasa wanza kane namna kango ndarumenti yenu hafanya video hamba na mketimu hanyu mtirohe mtifanjao kwezi wa Komor wasukale weinu hawinji wandu wadongo hedar mweze fete po place de l'indépendance wahisi kaya hau winji kabisa wa Komor wajitekeleza haruma eshiwanda shahu huru rangu do wasa 12 eshiwanda shijaya rangu do wasa 12 eshiwanda shijaya ngabi hunu mjini sipara wasa 12 wanusu wanamara kana dhamana haruma shiwanda wanama kaya ngojoretare siroha ukweli hawaswili sihundu ze plasi za hara pia zikansiwa wenji watukufu wahiyoti watengelea washwanzaji rangu manota makadra madhamana wa siyasa mbali na baadi wajeni wahisa watekelea na urenga ze plasi za wastaki sinoka yeshu anda shijaza shajua la kaure mwa Komor Komor wahisi kale wo ambao tushinda na rume mwana wenji washindi wasiko shinda po wana kana mwende banu siku maksus na hununga bwana ndo rumenti manale wanzo irume na bolo istiqlal yarenga istiqlali hayo halafu kwa wana maslaha wa jahar mfete hamaila ya zali la yazali hani wana fikra watiti wananongo watiti wangu watona wako wananongo wao ngwa Mungu ajirengezao na hunu ngwajisi sao na rakubaliane rivausane ramlane ze kweli ngwajisi sao kwezi wa Komor hamara saya wajibu wananyasi waopoza ukabanu ngasihashiri ngarambu wao dunia helendao banu ngasihashiri ngareshelea ujuzi mokana dhamana banu ngasihashiri ngarambu wawe namna mwanzo mbisindi hebanu abonge kaka mtuja mtije showa Komor ngwa uhashiri tizamba sparozamba kabanu usiku universite akawawa idawla Komori
wakazaral kume harman sohole zinjia harmale bundo na letenda la university Komoro watafijo fijo shokati ula alirika uduni ekale gashili haya woka problem hakazo songo ra kaurambo dunia ila kawaenda abasa rangudo ndani hao homa na ujihundao ngone dunia heli ndao yonzima yaboko ujuhada leo yabo hari manu zili Komori basi no rupengo na zili harmole bengu labeka hamara saya mbuda iremo wananyasi maopoza wakaupara kahari wanua tsene harmo effect no wanua urjo uzisa engwa miliki undo harmo tsin watima ze fwa michi watima ze fwa quartier watima ze fwa mazama ani kwa tsina mama hano lola mbauche funtiti bata o namjo mijini hata ufuma mjo mijini hata ani kwa sumali kimarongo shando ko karton za zalim tsende abo mtuma ndano Komori ngomanzao kama Amerika ya feta ya leo ngabwa sojo roha modani haukawa kwa fikira Komori kwa kawaida zi apeli wafanya wafira tukaushiliwa kajadungwa haukawa Komori wa Komori wa maizi kwa ujuhada leo tizamba ngamzambo kai dunia ngyo nzima abonge ngarlindao darishe uwenyize falsafa za ndabo wardio hunanongo wambe kakawja kawandu balajau sha wa Komori ngo hashiri Komori ngo hashiri mi uzamanadi ukaya njamba ngabo nafasi ya harmeti wa maisha jazamba maisha ngo waziro sawa na zeti sawa na mengu yodi mana kwa Komori ngo ajibi misao na hangale namna ya dunia wazishindao walio kujuze sirto jishinda watanganya ikale winu ngwesho mmoja kanti mafuranga wa ali shawa Komori ngali yao wabimisa yeka Faransa hauti fulani wajishindao wadona mafura hawadona manyeza ujilenge mafura hawafanya ngwa uze mafura hao do essence babu Komori ko lila mwike hindi amfani hizo ngari shukuri yao adebeka abantu mongoni maula uziro wa Facebook ruvumu wao shaizo nrabo nguona faida haukaya rangu do mahala mnajuhundao dunia nguone namna yenele yao namne maisha badiliha armole meukame yabonge wananyasi wanu kwa tukiriwa elewa shaina siku na soje jisabonti mtifanjao na msajao wa Komori na mrejeni zambe na mongoni mwami karjadi waza inamna raka uswarifu lobanu mahakume lwerele kiraswiri kagabwadi waza shawenza hikma wenza akili ngwa sheria ono nzima ngwa ambao kashe ekando wa himale walo maopoza na azali keriba hi hanao hawanga kerazali hanao enungondio yabo izura tona ndazi kwezo tukufu izura tuona ndazi harmanti meuzaba nusotambia bwakomo ngasi hunu maswani kama mnona makaya nafanya bila ya zali badi yonge jo faniha ngejo waziha ngekomilishi hao ye bila ya zali rangu hataba sainu ngekomilishi hao zitendwa za dhamana wazwensi haya
nge komilishi hao zitendwa za dhamana wazanti yahe sambara ngu azali ngazi johumndwani ngamduja utambi hanyima opoza ekagarta mbao shay aqliya no pesa matuahe wahedese dawla baadi harmona nya salomo opoza leo kwa maswidi tizamba ngamzambo kamndu wa ufanya taratibu ya utoa bure kana ushinda utoe pia sharangu azali yo zifikiri hengo muhindi ya mwambioni na mwende matunde savu wa mashirika menchi na matunde university rangu ya pango hata leo ndio na ndo haziwanga yenge keja katungwa mafundi wanapia jordi ya ndahu rango administration hata ijema fundi wa samsawe university leo kwezi izo juhudi na fikra na biswara za hemuhe dola ikale weyinu za tartibu za banki za menki zinjia za banki zenje za harmoyensi ziyo tartibu za hemongozi wa henti nurendeso Imamu Ghazali Uthman ikale zemeki ikale sempese fabasayinu emiji hatuze nungo zanjia hana miji izo zonti pa biswara Exim Bank za namna ya ukraiye mashirika kwezi nareshele yao wala kabla ukasunoleki mamwe wakashirika wala kijeni la kaurendesa azali haja halitoa halitoifisha hafanya shirika la Komoro na kabla ya wakabali wa wazungu wajaka wanu wakazele shirika lulu hamba maji na mwenje mamwe bahe ikarozeranga lewe kweza tukufu nangu azali ya tabanu ngarjo waza ngarjo komia zitendwa izikomilishi hao nangu azali eraka tunjia basainu di azali na kautu jwe tika naba ezi tabuzikaje urogo ngaboleo wanzari shangaze hamarika wafumato karjaka wafumato wallahi alazim dobi ulole mahangu utwechele ya yezia yataki na renti nataki dobi utwechele umani wakaya watamazima soyan do utwechele ulole mahalo niyo basaini abo kaga bomduban hangu utwechele yabonge mwadi azali harejeze amani yesuluha hensi mezi 18 ya ariere ya kayaratsu abani Muhammad Tak Abdul Karim hailidi harejeza umlibo wa haina usiku wa he orahaza serikali harejezo mwenje watukaye harumensino hawa university hajaraza telefoni portable naza saya mashirika menji kul a'udhu bil falaq namradiye womdu korangu asuli ya hahe yewana na ubure harejei 2016 okomor mbara zalika tsnabila ya utweshele ya shehida sharametsino rangu sambi huja ikililundo ndo yem komor udo komor no amanga makako ulawa ka ujabanu 2009 edi wazazi tabu za Karmetsino 2009 na abanga wana kana kalizi wakaurasa wakaandara wakabadili sharia na tabu za Karmetsino simanje timaji ti hata sardini kajakaya hata ani tabu za Karmetsino rarejeziwa harma umezi wa mishahara umezi ngamzambo umezi kangarli wao wangu hapa sabo nzajali wanwaza Komori na bungar jifari kwa sanga swangwana ruze passport libe wandu
umezi karejeziwa harma umezi yabongwa na wahatu lutawa kawe saiyo ngarimi yao libondo hazi abone ndongo warsaidia wanzao abode hedilo ngandore sevoti haya darsa msada bonze ngandore kezu hadisi msada bonze izo haba saa wakomoriwa diwaza umezi wa mishahara kabati tito usaidiwa kabati tito upatiwa kabati na Marekani ngona dene Faransa ngona dene Angleterre ngona dene ngoilwao sha hokawa ndua jikingiye wananongo wa shashi na tsamade mishahara yoi kadanzi harumwetsi ino Azari Athmani mbaba wa hele toifa la Komoro mwamba norenda hama kena ukiriri ya mshahara yabonga songwa naje hata mpaka leo wanungu aliwao heze sawa mwili za wa Komoro kwezi leonga buandua kanaizi banu warende sahau mezi atalango dorni keleso wambe haringo wanzao ensi inu wahanza ensi inu ngamjo hada ya walorukuni shasir lo hashiri wakomoringo uhashiri wamjibu nilewo bada mwapara hariwa sendar mefete wambashe ngaranzo wandu wala waparaima wakomoriwa sendar mefete warniwa heye wameko agenda ruone kwezi watukufu narambaleze kweli narambaleze kweli idh jaa alhaqu zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa abonge kwezi zekweli zija ndaboji tenga rikawdar muassiz karjarenga reali bonze jil hadis rendar ma referendum rfanya dialogue e komora basainu eza hayo ngajoji fainia abonge denta bale romende leyo rikejwa nyasi wobonze watahemi saada watahedi watahepre zongo kafeshao shokale weinunga bwanu leo wanzo ajar hadae karna wa nafasi karna wa nafasi wallahi alazim ema javie walo banu mahunu wenji wa haurido waona harumaye mandamano shaidi mdajabanu ngambanu ngarto ngabanda bohula sarelewa werejei watongogre jar membe zahao wangalaze fami zahao na mwangalie ye mandamano ya Ulaya basainu ngaona wandu wanga jona nduwa tsana tujini andaranda mbeni anufukara bashomoni aniwa kwa sitima 40 yabaha kwa sitima 40 yabuno kwa Komori waelewa kweza tukufu yabonge yohaki shekamru hapara wa Komori koja mwishilia na kubali kaka jishiliwa na kubali kajishiliwa shamate da unufaso hana kanti hamba bala haukaya unumaha shel libre de Komoro wawo upara hiyo wahadalwa wamwanao wakasir plus watimizira wamna parisa bala karenzatu mrazi wa shel libre de Komoro amanuzo na kamishia hula alizorona mzamba amkewe makini mfanyeza mbehani lazima ngabo wandu warema wazali yo haki na yonde demokrasi pake wandu wareme yote problem shartamla ndrabot sada lane yabonge hamara saya wananyasi maopozan wakaanza kingo atoshaka efete wakomoro wajibu leo wamba yini ya Komoro ngwaendao harume fete kwa na uhadala kwa mono ni jana wa mono ni juzi
andukado fakado mbili wasawafu wao no wakati makana dhamana abonge ngabo analikiwa watu huja shaboko mwela murudi gulini mwondwa ya sarayando leonga mlo zao hanu zao hamako kutuhenda neka kujere shuli ngojofanyiwa wandra mjingo atola le panduwa lewa shuli hise bwana rusunju kamrumbaba yabo wehenda Hasani kujena Husaini mwehenda Hasani kamjena Husaini kawati mnara wakamunika jaka hapo wala kawati mjeni haja wakamunika tiranu wanubaruanika tiranu kabati haukango jo wenyensi wajua wahowe wani wastarab wajua tofauti ya fete de l'indépendance na ndongo zazali wajua tofauti ya ndongo za daula na ndongo zazali binafsi wende wakama opoza wenjo kabala hakaini hatu sonti pia halafunga wandolona lewa kana wana ngona wanu na utimaze famiji hata mraya kwa tushina utarumu hata kwa tina manongo miji ni hao wamilikiwa kwa tina shango ndode na mwezerezo zinu ramba mtsende na mfanjau ayenye hata mpaka nabo tosa na salamu juu hanyu tizamba ngamne jei ekade nsinu ekade mara isa wabirana mtsinu na rutorenga waluna muo retu hafamizu mojora hemu shada renga waluna muo haurenge jauhari huja hawana nanenge taki huja na mtorenga mwanzo mwende sha mimi mbona renga waluna muo eka hamba norenda eka zitendo hafaida hensi ya Komori kabati yatendea Imam Azali Asmani yule manaboko haina wakata Komori Azali wataha wamushilia njamba zebeka jahaya njamba maisha katimatiro jinamna dunia ishiu shangwa tongoshelea zetabu maoni sajuzi makana dhamana ngaunoka eka ndani kerazali hanani. Wassalamu alaikum.